Ayo kanggo nok Jul, jaget Jul, lagune apa? Di komen bae ya. Mbak Susi Susini, Putra Pandawa Bos Sate. Panasake badan duwe lagi kaberan kerjaning prapatan hasilnya lumayan wong wadon jaluk duite alot pisan. Amin ya, kesuwun Putra Pandawa doae. Bos sate, bos sate. Kanggo demenan duit liweru eman dicokot lambene metu jutaane kaya duit wis langkam bapane jos masih kanggo pen-pen layung sore semoga terhibur selalu ya Mbak Susi Susini Putra Pandawa Bos Sate. Ana Mamai Cio, Mamai Cio, Mamai Cio. Kesunis hadir ya Mamai Cio. Pengen belanja kulit duwe lagi jahat ning rapi kula duwe lagi mabuk tanggane brutu wong lanang sing happy ati kula sing nafsu tapi kanggo demenan duit liweru eman dicokot lambene metu jutaane kaya duit wis langkam bapane. Ayo masih terbingkis khusus ya masih kanggo Ibu Danru Nur bareng Bapak Danru Tarli yang punya kawasan Sukamulya. Kayak siapa? Kayak Mame Cio. Kayak Mame Cio. Iya, kayak Mame Cio. Iya Mame Cio matur suwun bergabung. Juga kanggo Nok Juli ya. Mbak Susi ini juga kanggo Bos Sate. Dugal bae atine duwe lagi sampean doyan tuku srabi onlenan baka bengi metu kaya manuk hantu singgi loro tanggane brutu Mamai Cio Ibu Danru Nur duit ladang caloan nabung ning barisan pikirane
nasibe badan duwe laki kaberan kerjaning prapatan asile lumayan wong wadon jaluk duite alot pisan. Ago, Mama Cio ya. Juga lagu Mbak Susi di sini. Bosak jenengan. Tapi kanggo demenan duit liweru eman dicokot lambe